Mu Rwanda ngo bimeze bite? Indwara imaze kwica abantu 6 niba umubare utiyongereye none ahangaha ubu tuvugana, kandi abo bantu bari abantu nkawe. Ibaze none ibi bivuze iki? Bivuze ko ugiye kunkurikira tugenda akaguru ku kandi akantu ko kandi maze nguha amakuru yibanze kuri iyi ndwara ya virusi yadutse mu Rwanda nshya. Benshi mwagiye mutinya za sida, izo ni indwara iyo irabahitana nimutarangiza iki kiganiro neza ngo mwumve neza mwabantu mwe bimeze bite. Murakaza neza muri episode ya mbere mu nkuru z'amateka zaciye ibintu dukoze nyuma y'uko twujura abantu 12 badukurikirana hano ku rubuga rwacu rwa YouTube. Kurikira inkuru zigufasha guhorana amakuru. Indwara ya Marburg cyangwa se Marburg byaterwa no kubisuma. Indwara irica kandi nabi cyane, dore ko na hano mu Rwanda ihari. Indwara yaba yirindwa gute? Ibimenyetso byayo bikaze, dore ko binagaragara byihuse byaba ari ibihe. Ndabaza nkubwire ko iyo ari indwara y'umuriro mubi cyane uterwa n'agakoko ka Marburg kajya kumera nk'aka Ebola. Bwa mbere na mbere yabonetse mu Budage na Serbia bivuye ku baganga b'abashakashatsi bigaga ku nkende bita iz'icyatsi green monkeys. Indwara nta nkingo zayo zihari ndetse nta miti iyi virusi, icyo nacyo kibike mu mutwe. Wumvise bavuga ko bimwe mu bintu ubakorera cyangwa se wakorera uyirwaye nko kumuha amazi ahagije agahorana amazi mu mubiri, ukavura ibimenyetso nk'umuriro, wenda turaza kuvugaho mu kanya n'ibindi nk'ibyo byongera imibare y'abarokoka. Bivuga ko abashakashatsi bari gukora cyane ngo babone uburyo bw'ubuvuzi bwayo. Indwara igira ibimenyetso kandi bigaragara byihuse birimo umuriro mwinshi cyane, kuribwa umutwe no mu ngingo, kandi ukumva uhora unaniwe. Uko indwara igenda iba mbi cyane, umuntu ageraho rimwe na rimwe, atari kuri bose reka tuvuge gutyo, atangira kuva amaraso kandi akava muri buri bice, ingingo zimwe na zimwe zigahagarara gukora, nyuma umutima ugahagarara. Hano tuvuga ko umuntu apfuye. Ni agakoko gakwirakwira iyo umuntu akoze ku matembabuzi y'uyirwaye nk'amaraso, ibindi bisukika by'umubiri ndetse no gukora ku ngingo z'uwayanduye cyangwa se inyamaswa zayanduye. Yanakwirakwira iyo umuntu akoze ku hantu handuye no ku bikoresho byandujwe n'iyi virusi, ibintu bituma ibi ndwara yandura cyane kandi ikananduza cyane bikabije. Kugira wirinde rero ntaribagirwa, hano ni kuri Telemontagne Rwanda tukugezaho ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima, uko twizera ko biri mu bintu dukenera buri munsi kugira ngo tube tubayeho neza kandi tujyana n'ibihe. Menya byinshi ku bibera mu isi ukurikira Telemontagne Rwanda. Iyo umanutse munsi y'iyi video ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, ni ibuto riri ahagana iburyo hasi y'iyi video. Aho hantu iyo wakanze utangira kujya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye cyane mu gihe kizaza. Ahagana iburyo dukomeze rero, nimukora ku kantu kugira wirinde kandi ukarinda abawe. Ni ingenzi cyane kwitoza isuku, kwirinda guhura no gukora ku banduye iyi ndwara, kandi mugakurikiza amabwiriza y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kuri iyi ndwara. Niyo ubonaho ibimenyetso nk'umuriro ukabije, kuribwa umutwe cyane, kuva amaraso mu buryo budasobanutse, ihutire gushaka ubufasha kwa muganga. Nimero y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima murayizi, ni 114. Mu Rwanda bavuze ko inzego ziri gukora ubutaruhuka ngo babashe kubona no gupima bose baba bagize aho bahurira n'ubu burwayi. Ingamba zirakomeje. Ikintu cya mbere ni amakuru. Sangiza iyi video inshuti zawe, wihereza inshuti zawe nyinshi kugira ngo duhanahane amakuru. Ntibagirwe kureba munsi y'iyi video, ureba ahantu handitse ijambo subscribe, aho hantu n'ahagana iburyo uhakande, kuko bifasha kujya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye cyane mu gihe kizaza. Hereza like iyi video ndetse utere comment kugira ngo iyi video ibashe kugera ku bantu benshi. Mureke tujye dufashanya. Somwere umugisha niwo wumvaga. Imana ibarinde iki cyago ntikizabagiraho. Dusubire mu bindi biganiro, nimukore kare akantu nari mvuze ni subscribe naho gutaha.